Košarkaši Ćuprije zabeležili su jedan od najvećih uspeha ćuprijske košarke, plasman u prvu srpsku ligu. Ovaj uspeh nije došao preko noći. 2 godine marljivog rada, treninga i dobre energije među igračima bilo je potrebno da se stepenik po stepenik, koš po koš, domognu vodećeg mesta u regionalnoj ligi Zapad 2 i plasiraju u viši rang takmičenja. Ozbiljan stručni rad i angažovanje košarkaških školovanijih igrača iz drugih klubova rezultiralo je značajnijim takmičarskim rezultatima i većim ambicijama kluba, koje su sada i ostvarene, kaže sumirajući rezultate Nebojša Zimonjić, košarkaš Omladinskog košarkaškog kluba Ćuprija. Priča počinje prošle sezone kada nas je naš veliki prijatelj Vuk Popović okupio sve sa idejom da vratimo seniorsku košarku posle 22 godine u Ćupriju. Na što smo mi na taj prijateljski zahtev pristali svi bez nikakvih naknada i došli smo ovde, skupilo se nas par sa momcima iz Ćuprije i prošle godine smo krenuli sa treninzima i prošle godine nam je ulazak u viši rang za malo izmakao, ekipa iz Paraćina je ušla. Pred ovu sezonu jedini glavni cilj nam je bio ulazak u viši rang, to je prvu srpsku ligu, što smo i uspeli na kraju sezone, malo smo se pojačali, doveli smo par pojačanja i uspeh je bio evidentan. Pored stručnog kadra, rukovodstva kluba i samih igrača, zasluga za ovakav uspeh ide i svim našim prijateljima, partnerima, sponzorima i publici, koji su nam bili najveća podrška u ostvarenju cilja, kaže Toplica Miljković, predsjednik Omladinskog košarkaškog kluba Ćuprija. Ovo je na neki način priznanje poslu koji smo do sada radili, znači da smo ga dobro radili, da smo došli do dobrog nivoa, da smo uspeli da na neki način realizujemo i po projektu sve ono što smo na neki način zacrtali i ranijih godina. Druga stvar, priznanje i za celo uopšte, za okruženje košarkaško uopšte, pa čak i za ostale faktore, znači da ne kažem naše partnere formalne koji su svi na svoj način doprineli da mi dođemo do ove tačke. U All-Star utakmici koja je ovog vikenda odigrana u ćuprijskoj hali Ada, ćuprijski košarkaši savladali su selekciju ostatka Lige regionalnog košarkaškog saveza Centralne Srbije. Pored zajedničkog pehara, svakom od igrača dodeljene su i medalje.